Dunas ke seti PKH pendem nan laos nan tak lima laos nan lo jadi pesi tangkan ni suara pe ksak mah temaga di ke taruh na klang sabti bahaya taruh perlu mai ya jangan nu feel na kan man pindah kamet bukai bakia brain dan kan berarti mana kapor hoi mentar jai pe cuy dia som ni man kuno yang som la tap ni tipian ni tap sudah pe talawat long nu lebih cuma senyum tong kuno yang som kumni ni dah tap ni nak perlu tim tas ni jabo tap kami mauไป di New York biar lah jabo teh jabo tim selalu nilai sampai tiwat perlu ngalapoy benda reaction biasa sisi ni kan music duna par sakti pe kejengnya pendam mangan laman hilang jai man lao se katu ti pe ni jenghe pe natang tur biang pe natang tur pe tangan nilai ksa undan ksa ma temang ganti dan he ksa ma temang ganti ini kini kejeng wa sisu balang wa dak kin pam bat wan jap ti wan le kai kini ti kin ti dia wah balas ngap ikan kejar wai kenu kesude sisahani kena semlamu hagi puan menta tinggal membatai di tirtan di semua asli menyapai kelingan sebuah description tinggal muslim curi kerja dengan nalar pay production sisur Hatu pila mubani yang tang sisur banyo ya pi hajing im bai ngamla mudur hatu pila mubani menjawab di tiga suruh kebasu balap siai banjok di jalur ini kan yang abait tang sisur ya piban ya hajingim bain ngamla mundur ini di sebelah cuman job ini dikenal David jalur ini kan yang api ai ka jing ngen jing sung men sim ka kun shadam ya pi bandu na jingim kanong ngada syabding hang api lang ku mau kordon ngayai don kam wow hanga kilong kumbau kordon dia on sisa kalau saya mau kondor video ibai mo oh akapor video ibai kita ni kapor ba video komen nani video siru tang mawat so kita video ini marliang ngayai don kam it barabor na ublay ngapan bat yai duai pinlong jonga hadu bawai adun cibun ki daung ya pi banganin nabden jong ki babun tang ya pi ngaji lawi ka bala shai kikti hanga tu ai jingim badum jong a pi wan ra jing shai hatu vila mo banin yang abait tang sisur ya piban ya hajingim bain ngamla mundur hatola pi mawi mahnenanga ta sisur henang siapa suruh jangan paham tu dah yo suruh pelabik dikenakan paham siapa paham lah kesuruh uru celo the jing long ben thaba dajing et ban la no kwak ser no kwa rupa no am kam
koridor hanga nu shongdor hanga Kedisha naik sel naik rupa Mden kam sepak mden kam pawi ke jeng ik mau pengen tit mden kam Tidak ini martelian La fidik nak terus pak buram martelian kikin Tim mden kam kesadun mden kam rupa Kedisha kan pam nga em kam de tam ka akor ya the na nga ha de kan no la pin it na nga tang shi sir Pipet jing bang beriu Ada yang kan pam oh ada yang Hap king bang tu kali hap tu Gak kelah pipet na nga ha de kan no la pin it na nga tang shi sir nu qua gadur nu qua kasur qua jing it ba shi sir jing it ba shi sir ku ba it watch ngai na nga sha wei wat ba ha ki rong prathai wat ta ruma Kuba it Haka sa pertai tang ma pi marway nu kwa ya nu jor na pi berkai katib ban yo i babud yang Babut yang Day tan pisia baik bertanya ek jong day babut benar-benar pisia warbut bagian pobangai bela jai pobeli belati ngang day tang ma pi la pi dom bin ne dai ni Dom pada ni baik kita numla ikiti bos bersam kilan ter baik keren kaki numla rai bendom benda ni ikiti Ngaken jaya pi man kasngi nakala shai nu la malpa tang bakar men yai sapi en nga ngan long jong pi ba pi jong ang jingit kan ne baro shirta hatu pila mu bani yang tang shi sur ban yo ya pi ha jing im ba i ngam la moder mana ini bandit wat dah irit tu wat dah kai bandit ti dalam dan bandit ti kamu setengah sai wat dah kai bandit ti celo baik bandit Thank you for the love and support. Apa sebab kau kena kerja suatu nak satu kerja buat jadi bawan jam no. Tiwai buat tangan yang kuat cuba tahu tang ni headphone kuat mat sengap yang tak sisin tebak kamu lompat. Tiwai celung nyebuk so ni headphone top saya kem dia mau. Tiwai ngatip ladang itu ru bisa pi ngejim ngomit ada tu je buat jadi bawan jam sate hadu pa kami ketu tinggal sengap itang ketu hadu kat mentah hadu bangan ada lari mo. Kan tu kerja kalau aku shit aku saya baru kesetelah tak kerja lain ti, oi, cetak oh, siapa habis dia baru. Dia oi perut, supaya aja kesan ni miki, makin nak misi bun kerja lain mo, makin kibet sisa bantuan mo. Dia oi kunjung yang harus alam kerja kesan. Dapat like, share, subscribe channel, ya channel jangan mau share lebih perut tu thar baik. Tiwai perlu mantap, tiga bahaya di mana kesin menang luka thut bahmo, mensengi shit sengi bah, hoi janmi bah slap thut bahmo, hoi bon ki kena lagi lapang, ki direct baca sekitar, so hari tiga ki kami kipa, hoi ki yang mi ik kita tiga bah nomor kilo long bengkum kelung lagi pan lagi yang jeng pan te jenjar nama ban semar ki kilo long bengkum kelung, tiwai tiga bah ki kumju ialah di rumah baru ki perlu, tiwai good night, saya kintu bepat lah, next time baru mau.